Ngan inina. Pamatian naton ng mga pulong ang kalipay. Abaton naton ang kamingaw mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton puklungon. Diniawan 05.3 MSFM. Siday ha mga horing hanharopoy. Hakada sugad nga takna aton pamamatian, han mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma o paghingyap. Siday nga ginhuhuring hanharopoy, dinhihini nga bahinhan aton programa. Siday ha mga huring hanharopoy. Nganya nga gabi aton babasahon, inusa nga siday nga ginpadara aton, diri lang niya karuyag magpakilala, kundi an uluhanan siday hingyap ko. Hingyap ko usa nga siday. Ang girok hanharopoy, nanunuhot hakasing-kasing. Daw matamis nga sunata, manggad nga nag-aaring. Akon ginpipiho, ginpipirit pag-ino. Diri man puro kalipay, an iya ginhuhuring. Kundi hadayuday naging bukad han kapauan, bulong han panhayhay, kinhilom hadughan. Daw sugad hinmarol alim yon kaupay, dadadon hadughan balon ha paglalakatan. Igpananglit ko han iroy nga tuna, gindumdum ko daw duyan nga ungara. Waray sugad ang paglaom pagkaurusa nga tinguha, hingyap nga bulahan daw masanag ubulan. Hingyap ko usa nga siday nga atong ibasa dinini nga bahin na natong programa. Ha mga huring nga naropoy, 105.3 MSFM. Kalibutan nga nakakaliaw han kasing-kasing, an urak han magtamis nga pulong, an girok han lising uliyon. Pinalanggan ikaw kusog hadughan, pinalanggan agkasing-kasing titipigan. Bisan pa daw magunuban kalibutan, pinalanggan